Ibintu byongeye gufata indi sura hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Umutwe wa FDL biganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, baje guhungira amashyamba y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeza gukongeza ingengabitekerezo ya jenoside yo kwanga abatutsi, by'umwihariko byanagize ingaruka ku batutsi cyangwa se ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ikimaze gutangaza abantu muri aka kanya ubu tuvugana ni ibaruwa ifunguye ndetse kandi ikomeye irimo amagambo ateye ubwoba FDLR yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ku gihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyi baruwa, reka mbanze mbabwire ko makuru yihutirwa agezwe muri aka kanya nuko abanya-Uganda barenga 270 bakuwe muri Afurika y'Epfo. Abaturage ba Uganda 273 bari batuye muri Afurika y'Epfo bageze mu gihugu cyabo mu ijoro rishyira kuri wa gatanu nyuma yo gutaha ku bushake mu gikorwa cya leta cyari kigamije kubacyura kubera umutekano muke watewe n'imyigaragambyo yo kurwanya abimukira yabaye mu mijyi minini cyane y'icyo gihugu. Aba baturage barimo n'abana 18 bageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe bari mu ndege ya Ethiopian Airlines, bakirwa n'abayobozi batandukanye ba leta ya Uganda barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'agateganyo Haruna Kasolo Keyune, umunyamabanga mukuru muri ambasade ya Uganda muri Afurika y'Epfo yitwa Paul Amoru, niwe wari uherekeje iri tsinda mu rugendo rwo gutaha. Leta ya Uganda yavuze ko iki gikorwa kandi cyabaye nyuma y'uko muri Afurika y'Epfo habaye imyigaragambyo ibasira abimukira batagira ibyangombwa, ibintu byateje impungenge ku mutekano w'Abanya-Uganda batuye muri icyo gihugu. Iminsi ishize abimukira benshi bakomoka mu bindi bihugu bya Afurika batangiye kuva muri Afurika y'Epfo kubera ubwoba, nubwo polisi kandi yo muri icyo gihugu yavuze ko imyigaragambyo hanini yabaga amahoro, gusa hari aho habaye ibikorwa byo gusahura. Leta ya Uganda yavuze ko iki gikorwa cyo kubacyura cyakozwe hashingiwe ku cyemezo cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni gitegeka ko leta ariyo itanga byose bijyanye n'iyo gahunda yo kubacyura umutekano. Minisitiri Haruna Kasolo Keyune niwe wayoboye itsinda ryakiriye aba baturage, arabashimira imikoranire n'ubuyobozi bwa Uganda bwagize uruhare mu kubacyura neza. Amoru yavuze ko leta ikomeje kandi gutegura icyiciro cya kabiri cy'abandi baturage bagomba gutahuka, ndetse ko ibikorwa byo kubacyura bikomeje gukorwa mu bindi bice bya Afurika birimo ndetse na KwaZulu-Natal ndetse na Western Cape. Yongeyeho ko umutekano n'imibereho myiza y'Abanya-Uganda bari muri Afurika y'Epfo aribyo byibanzweho cyane muri iki gihe, kandi ko leta izakomeza kubafasha gusubira mu buzima busanzwe bamaze gutaha. Ubufasha bwo kubacyura bwagizwemo uruhare n'igisirikare cya Uganda UPDF cyoherejwe gufasha mu igenamigambi n'umutekano w'iki igikorwa. Babwire ko mu karere ka Karongi amakuru ava yaravuga yuko umwana w'imyaka 7 yo mu karere ka Karongi yarohamye mu kidendezi gifata amazi ajya mu nkambi ya Kiziba arapfa. Byabereye mu mudugudu wa Kigogwe, akagari ka Nyarusanga, umurenge wa Rwankuba w'akarere ka Karongi ku itariki ya 2 Nyakanga 2026. Mu masaha mu gitondo nibwo ababyeyi b'uyu mwana bamusabye kujya kuvoma amazi mu kidendezi gihari, bategereza ko agaruka baraheba, bagiye kureba basanga yarohamyemo, bahita banamenyesha ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwankuba Niyonsaba Felicien yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo ko bakimenya bajyanye n'inzego z'umutekano DASSO, polisi ndetse na RIB. Uwo mwana nibyo koko yitabye Imana agwe mu kidendezi cy'umugezi ahantu bagomeye hafatirwa amazi atunganywa akajya gukoreshwa mu nkambi ya Kiziba. Yanyereye agwamo ahita yitaba Imana. Uwo murambo wajyanywe ku bitaro bya Kibuye gukorerwa isuzuma. Icya mbere ni ukwihanganisha umuryango wabuze umwana, hanyuma icyo twabwira abaturage ni ukwirinda kohereza abana ku migezi nk'uyu ushobora kandi gutwara ubuzima bwabo. Hafi y'iki kidendezi hari ivomo rusange, ariko abaturage banga kwishyura amafaranga 20 ku ijerekani bakajya kuvoma amazi y'ubuntu muri icyo kidendezi. Reka mbabwire ko muri make mu makuru akomeje kugenda avugwa twihuta cyane mu gihugu cya Uganda, babwire ko uwitwa Anita Among, Perezida Museveni akaba yatakambiwe ngo afungure konti za banki za Anita Among. Annette Among wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yemeje ko konti ze za banki zafatiriwe mu gihe inzego z'ubugenzuzi zikomeje iperereza ku byakekwaho bijyanye no kunyereza umutungo. Annette Among yavuze ko ibyabaye ari kimwe mu bintu bikomeye cyane byamugoye. Yabitangarije mu nama yagiranye n'abayobozi gakondo b'akarere ka Teso ndetse n'abadepite bo muri ako gace,
yabereye iwe i Nakasero ku itariki ya 2 Nyakanga 2026. Yavuze ko ifungwa rya konti ze ryagize ingaruka ku buzima bwe bwa buri munsi ndetse ko no ku bikorwa by'ubucuruzi n'imishinga ibugira neza byari bifitanye isano nayo. Hanyuma abadepite bo mu gace ka Teso bagaragaje ko gufungwa kwa konti ze byagize ingaruka ku bantu benshi babagaho bitewe n'imishinga ye. Bavuga ko byahungabanyije kandi imirimo n'imibereho y'abakozi ndetse n'abandi banyagihugu babonaga akazi cyangwa se ubufasha muri ibyo bikorwa. Bakomeje basaba Perezida Yoweri Kaguta Museveni kureba uko izi konti zafungurwa kugira ngo abashe kuzuza inshingano. Mu ibaruwa yandikiye Perezida, aba badepite basabye kongera gufungura konti za Among. Bavuga ko byafasha gukemura ibibazo by'ubukungu byatewe no gufungwa kwazo ndetse bikongera kandi gutuma ibikorwa byo gufasha abaturage bikomeza. Iri fatwa rya konti ze rije rikurikira iperereza ryagutse rikorwa n'urwego rw'umugenzuzi mukuru wa leta IGG n'urwego rw'ubugenzacyaha CID, rikaba kandi ririmo kureba ku birego bifitanye isano na ruswa, imenyekanisha ry'imitungo n'imicungire y'umutungo wa leta. Nubwo iperereza rikomeje, Annette Amongwe yavuze ko akomeje kandi gukorana n'inzego zibishinzwe ndetse ahakana amakuru avuga ko iwe hari habonetse amafaranga menshi cyangwa se ibimenyetso by'ubutunzi budasobanutse. Perezida Yoweri Kaguta Museveni we yigeze kandi kuvuga ko hakwiye kandi gutegerezwa raporo y'iperereza mbere yo gufata icyemezo cya nyuma ku hazaza. Akaba rero aribyo bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma reka tujye kuri ya baruwa. Ni baruwa ikomeye cyane umutwe wa FDLR wandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ni inkuru dukesha Kinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda. Bahaye umutwe ugira uti ibinyoma mu ibaruwa FDLR yandikiye Amerika. Ati ku itariki ya 2 Nyakanga 2025, Victor Byiringiro ufatwa nka perezida w'umutwe w'iterabwoba FDLR yandikiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaruwa ivuga ko uyu mutwe ushaka kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo baruwa yashyizwe muri raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika Demokarasi ya Congo yari ifite umutwe ugira uti Contribution de FDLR pour l'amener la paix dans la région de Grand Lac africain. FDLR yagerageje kwiyerekana nk'umutwe wa politiki ushaka amahoro urengera impunzi z'abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa RDC, ariko raporo ya Loni igaragaza andi makuru anyuranye n'iyo mvugo ndetse ikerekana ko FDLR kandi uyobowe n'igisirikare kandi wubakitse. Byiringiro uzwi nanone nka Gaston Iyamuremye yabanje kandi gushimira Amerika ku ruhare yagize mu masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono tariki ya 27 Kamena 2025 hagati y'u Rwanda na RDC. Yavuze ko FDLR ishyigikiye ibikorwa byose by'ukuri bigamije kugarura amahoro arambye mu karere. Ikibazo gikomeye kiri mu buryo FDLR kandi isobanura muri iyo baruwa. Uyu mutwe uvuga ko utigeze uba ikibazo ku banyarwanda, nyamara inshuro nyinshi cyane waragabye ibitero cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ukica abasivili, ugasenya, ugatwika, ukanasahura. FDLR kandi yanditse ko atari umutwe w'iterabwoba cyangwa se w'abajenosideri, biyabanye n'amateka n'ibikorwa byayo bizwi mu karere ndetse no mu mahanga. Abawushinze n'abagize uruhare rukomeye cyane mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Raporo y'impuguke z'umuryango w'umubyeyi igaragaza ko FDLR nk'umutwe uri ku rutonde rw'iyafatiwe ibihano ku rwego mpuzamahanga kandi ukomeje kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Impuguke za Loni zivuga ko FDLR yiciyemo ibice bigera kuri 3 by'ingenzi: FDLR Foka nk'igice cy'ingenzi, FDLR Rude ndetse na FDLR FPP. Leta y'u Rwanda igaragaza ko ikibazo cya FDLR ari icy'umutekano. Perezida Paul Kagame yigeze kandi kuvuga ko abarwanyi bose uyu mutwe waba ufite igihangayikishije cyane uturukaho ari ingengabitekerezo ya jenoside ukwirakwiza. Akaga gakomeye uyu mutwe uteza mu karere niko katumye amasezerano y'amahoro ya Washington n'imyanzuro myinshi y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano isaba leta ya RDC gusenya FDLR abarwanyi bifuza gutaha bakabifashwamo. Raporo ya Loni igaragaza ko FDLR itari umutwe muto kuko abarwanyi babo bari hagati y'ibihumbi 3500 ndetse mu 3500 muri 2025. FDLR ubwayo ivugira ko ifite abagera ku 10,000. Umutwe wihariye wayo CLAP ukavuga ko ufite abarenga 20,000. Uyu mutwe uvuga ko urengera impunzi, ariko raporo igaragaza ko abarwanyi babo bari ku rugamba muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi, Rucuru ndetse na Walikare, ndetse ko ishami rya CLAP ryivugira ko rifite abarwanyi mu nkengero za Goma ndetse ko hari n'abacengeye muri uyu mujyi hafi y'u Rwanda. Raporo ivuga ko ku itariki ya 7 Mata 2026 ipinga muri Walikare habereye inama y'ibanga yahuje abayobozi bo mu ngabo za RDC n'aba FDLR, banzura ko nubwo amasezerano Washington yasinywe ubufatanye bw'impande zombi buzakomeza. Iyi ngingo ivuguruza ibaruwa FDLR yandikiye Amerika
mu gihe yivugaga nk'umutwe ushaka amahoro. Raporo igaragaza nk'umutwe ukomeje kandi kwifashishwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo idafite aho ihuriye n'abanyarwanda bahunze. Ibimenyetso byose bigaragaza ko ibaruwa FDLR kandi cy'Amerika igamije kuyobya uburari kugira ngo Amerika irengagize ibikorwa byo kuyisenya byagombaga gukorwa n'inzego za leta za Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amasezerano y'amahoro kandi abiteganya muri rusange. Tukiri kandi kuri uyu mutwe wa FDLR, biravugwa ko ahitwa Irucuru ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, FDLR yishe umugore n'abana be 5. Ibiro rya FC23 rwari ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR wishe umugore n'abana be 5 muri teritwari ya Rucuru. Umuvugizi wa FC23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko aba basivili biciwe mu gitero cya FDLR yagabye mu gace ka Kabizo Butare muri sheferi ya Bwito mu ijoro ryo ku itariki ya 2 Nyakanga 2026. Uyu mutwe wa genosideri wateye umuryango w'umuyobozi wo mu nzego zibanze Bwana Rugamba, wica umugore we ndetse n'abana be bagera kuri 5. Umugore wa Rugamba wishwe ni Tuwombe Maniragaba. Abana biciwe hamwe muri iki gitero ni Sifiwe Rugamba, Dorika Rugamba, Emery Rugamba, Mariam Rugamba ndetse na Divine Rugamba. Kanyuka yatangaje ko FDLR ikomeje kandi kwica abasivili b'abanyekongo bifashijwemo kandi ihagarikiwe na leta ya RDC. Agaragaza ko FC23 yiteguye kandi kubarwanirira ikoresheje uburyo bwose bushoboka. Raporo y'impuguke z'umuryango w'umujyi yasohotse mu mpera za Kamena 2026 igaragaza ko FDLR ikorera mu bice bitandukanye bya Kivu Amajyaruguru kandi ko ikorana n'ingabo za RDC n'imitwe y'abazalendo. Ubufatanye buhabanye n'ibikubiye mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington muri Amerika muri Kamena 2025, aho leta ya RDC kandi yari yaremeye gusenya umutwe wa FDLR mu gihe kandi kitarenze iminsi 90. Reka dukomeze n'aya makuru mbabwira ko kandi hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri aka kanya. Reka check kuri inkuru mbabwire ko Irani yatangiye iminsi 7 y'ikiriyo ndetse n'imihango yo gushyingura Ayatollah Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu wishwe ku itariki 28 Gashyantare 2026 mu gitero cy'indege cyahuriwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Iyi mihango izabera mu mijyi itandukanye yo muri Iran ndetse na Iraq kuva tariki ya 3 kugeza tariki ya 9 Nyakanga 2026, mbere yuko ashyingurwa i Mashhad, umujyi yavukiyemo kandi ufatwa nk'ahantu hatagatifu cyane ku bayisilamu b'abashia. Khamenei yapfuye afite imyaka 86 nyuma y'imyaka 37 ayoboye Iran nk'umuyobozi w'ikirenga. Yari yarasimbuye Ayatollah Ruhollah Khomeini muri 1989 nyuma y'urupfu rw'uwo wafashwe nk'umubyeyi w'impinduramatwara ishingira ku idini ya Islam mwaka wa 1979. Khamenei yiciwe hamwe na bamwe mu muryango we mu gitero cyagabwe ku rugo rwe ku munsi wa mbere w'intambara yahuje Iran na Amerika ifatanyije na Israel. Gushyingura kwe byari biteganyijwe muri Werurwe ariko birasubikwa kubera ko intambara yakomeje gukaza umurego. Ibiteganyijwe ku itariki ya 3 Nyakanga. Imihango yatangiye ku itariki ya 3 Nyakanga i Tehran, kuvuga uyu munsi, aho abayobozi baturutse mu bindi bihugu bitandukanye, abanyapolitike bakuru, abayobozi b'idini biteganyijwe ko kandi bari bugiye kumusezeraho. Uyu munsi ufatwa nk'intangiriro y'umuhango, aho Iran ishaka kandi kugaragaza ko nubwo yahuye n'igihugu gikomeye, inzego zayo zigifite ubushobozi bwo gutegura igikorwa kinini cyane kandi gifite uburemere mpuzamahanga. Ni nawo muhango wa mbere ukomeye cyane wa leta uba ku butegetsi bwa Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei wasimbuye ku mwanya w'umuyobozi w'ikirenga. Tariki ya 4 tariki ya 5 Nyakanga abaturage bazamusezerera muri Grand Mosala. Tariki ya 4 tariki ya 5 Nyakanga murambo wa Khamenei ndetse n'abagize umuryango we bazaba bari muri Grand Mosala ya Tehran kugira ngo abaturage babashe kandi kubasezeraho. Grand Mosala ni imbuga nini cyane iberamo amasengesho n'ibikorwa bikomeye cyane bya leta, n'ahantu hakunze kubera kandi imihango y'idini, ibiro bya leta n'ibikorwa bifite ubutumwa bukomeye ku gihugu. Biteganyijwe ko abantu benshi cyane bazambikwa imyenda y'umukara bagatonda umurongo wo kunamira umuntu wayoboye Iran mu bihe bikomeye cyane birimo ibihano mpuzamahanga, intambara, impinduka za politiki ndetse n'ihangana rikomeye na Amerika na Israel. Tariki ya 6 tariki ya 7 Nyakanga Tehran ndetse na Qom hazabera amasengesho. Ku itariki ya 6 Nyakanga imihango izakomereza mu bice bitandukanye bya Tehran, aho hazaba imyireko yo kumerekeza. Bukeye bwaho ku itariki ya 7 Nyakanga ibikorwa bizakomereza i Qom, umujyi uri mu metero hafi 120 mu majyepfo ya Tehran. Qom ni umujyi ukomeye cyane mu myemerere y'abashia, niho hari amashuri akomeye cyane yigisha teolojiya ya Islam, kandi Khamenei yahize mbere yo gukomeza urugendo rwe rwa politike.
kujyana umurambo we com bifite igisobanuro gikomeye, bifatwa nko kwerekana ko atari umutegetsi wa politike gusa ahubwo yari n'umuyobozi w'idini ya Islam. Tariki ya 8 Nyakanga ikiriyo kizambuka kigiye muri Iraq. Ku itariki ya 8 Nyakanga umurambo wa Khamenei uzajyanwa muri Iraq aho uzakirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Najaf. Nyuma hazaba kandi imihango yo kumuherekeza mu mijyi ya Najaf ndetse na Karbala. Najaf ni umwe mu mijyi mitagatifu ku bayisilamu b'Abashia kuko ariho hari ingoro yitiriwe Imam Ali ibn Abi Talib ufatwa nk'umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ya Islam b'Abashia. Tariki ya 9 Nyakanga gushyingurwa i Mashhad. Nyuma y'imihango yo muri Iraq umurambo wa Khamenei uzasubizwa muri Iran ushyingurwe ku itariki ya 9 Nyakanga mu ngoro ya Imam Reza iri i Mashhad. Mashhad ni wo mujyi mutagatifu kurusha indi muri Iran, ni naho kandi Khamenei yavukiye mu 1939 ahakurira kandi ahatangira amasomo y'idini mbere yo gukomereza Ikram nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Reka rero tugende dusatira musozo w'ayo makuru yacu, gusa mbabwira ko nk'uko twabigarutse mu kanya gatoya, hari raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza FDL nk'umutwe w'iterabwoba ukomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse no mu Rwanda. Iyi raporo igaragaza FDL mu mibare itandukanye, imitwe itatu, abayobozi kandi bakuru nibura 4, abarwanya FDL kandi ivugira abarenga 10,000. Ishami ryayo rya CLAP ryo rikavuga ko rifite abarenga 20 mu gihoni, n'inzego z'ubutasi zivuga ko umubare wizewe uri hagati mu 3500 mu 2500. Iyi raporo ivuga ko FDL kandi yigabyemo ibice bitatu by'ingenzi. Ibyo bice ni FDL FOCA, FDL RUD ndetse na FDL FPP. Iyi mitwe itatu yanahinduye amazina kugira ngo ihishe isano ifitanye na FDL FOCA yitwa Bataillon Jungle, FDLR RUD ikitwa FDPR, naho FDL FPP ikitwa FPP. Ibi bigaragaza uburyo uyu mutwe rero wiyoberanya ariko ugakomeza ibikorwa bimwe. Raporo ivuga ko abayobozi b'iyo mitwe itatu ari Abanyarwanda, naho abarwanyi basanzwe bo ngo biganjemo abahutu b'Abanyekongo. Igaragaza Pacifique Ntahonguka uzwi nka General Omega Israel ari umuyobozi wa gisirikare wa FDL FOCA, Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro n'umuyobozi wa politiki wa FDL, Brigadier General Emmanuel Nsengiyumva uzwi nka Faida Hakim ayobora FDL RUD, Colonel Dan Hategekimana uzwi nka Dan Simplice ayobora FDL FPP. Nubwo imitwe isa nikora ukwayo, raporo ivuga ko General Omega afatwa nk'umuyobozi rusange ugira uruhare rukomeye cyane mu byemezo n'imishyikirano bireba ayo mashami yose. Bivuga ko FDL ifite amashami atandukanye ariko igakomeza kugira uburyo bwo guhuza ibikorwa. Ku mibare y'abarwanyi, raporo igaragaza itandukaniro rikomeye cyane. FDL ivugira ko ifite abarwanyi barenga 10,000 kandi ko hafi kimwe cya kabiri cyabo aribo bakora ibikorwa bya gisirikare bihoraho. Ishami rya FDL CLAP ryo ryavuze ko rifite abarwanyi barenga 20,000. Ariko raporo igaragaza ko iyo mibare atariyo yizewe. Loni n'inzego z'ubutasi zigereranya ko FDL yose ifite abarwanyi hagati mu 3500 mu 2500. Amasezerano Washington yo yageranyaga ko FDL kandi hagati mu 3 mu 3500 abarwanyi. Ibi kandi byerekana ko FDL ishobora kandi kubikoresha imibare minini cyane mu kwigaragaza nk'umutwe ufite ingufu zirenze izo ifite. Aho iyi mitwe kandi ikorera naho hagaragara muri iyi raporo. FDL RUD ikorera cyane muri Bwisha ndetse na Bwito muri Rucuru. FDL RUD ikorera muri Jomba, Binza, Busanza na Bukoma. FDL FPP nayo ikorera muri Rucuru. FDL FOCA ari nayo nini cyane ikorera henshi muri Kivu Amajyaruguru, cyane muri Nyiragongo, Masisi, Rucuru ndetse na Walikare. Raporo inagaragaza ko ishami rya FDL FOCA ryitwa CLAP yivugira ko rifite imitwe ikorera ku nkengero za Goma n'indi yacengeye muri uyu mujyi. Aya ni amakuru akomeye cyane ku mutekano kuko Goma iri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Kuba raporo ivuga ko ari imitwe ya FDL yacengeye muri uwo mujyi bigaragaza ko ugifite ubushobozi bwo kwihisha mu duce tw'ingenzi no gukomeza kandi guhungabanya umutekano. Mu bijyanye n'imirwano, raporo ivuga ko FDL yakomeje kandi kugaragara ku rugamba muri Kivu Amajyaruguru. Hari aho abarwanyi bayo kandi bakora bonyine, abandi bagakorana n'ingabo za RDC, FDLR cyangwa se VDP Wazalendo.
FARDC yatangaje ko ku itariki 29 Werurwe 2026 ko yatangije ibikorwa byo kurwanya FDLR. Ku itariki 30 Werurwe yohereje muri Walikale abasirikare bayo barimo imitwe ihariye izwi nka IBO cyangwa se Jungle Battalions bavuye Kisangani, byitwa ko bagiye kurwanya uyu mutwe, ariko raporo igaragaza ko ubwo bushake bwo kurwanya FDLR bwakemanzwe, ivuga ko nubwo ari amatangazo ya FARDC, abayobozi bamwe b'Kinshasa n'abasirikare ba FARDC bari mu burasirazuba bwa RDC bijeje FDLR ko ibikorwa byo kwirwanya bitazabaho. Tariki ya 7 Mata 2026 habaye inama y'ibanga ipinga muri Walikale yahuje intumwa zikomeye cyane z'Kinshasa zirimo abajenerali ba FARDC ndetse n'abahagarariye ubuyobozi bukuru bwa FDLR FOCA. Raporo ivuga ko bafashe umwanzuro ko imikoranire ya FDLR ndetse na FARDC igomba gukomeza. Raporo inavuga ko mu mpera za Werurwe 2026 kajugujugu ya FARDC yagejeje intwari pinga zigenewe FDLR FOCA. Izo ntwaro ngo zari zigenewe abarwanyi bayobowe na General Major Uzabakiriho Cyprien uzwi nka Karomboka, Niyo Tedio Mugisha wari mu mirwano muri Masisi. Ibikoresho byakiriwe n'ishami rya FDLR Club nyuma risubira Masisi. Ibi ngo ntibyabaye ubwa mbere. Raporo ivuga ko ibikorwa nk'ibyo byabaye no mu mpera za 2025 baga barwanyi ba FDLR bayobowe n'uwitwa Togore bakoreraga muri Bwito bajyaga kwakira ibikoresho n'amasasu ipinga. Hashingiwe ku masezerano kandi y'amahoro ya Washington, FDLR yagombaga gusenywa. Inama yabereye Washington ku itariki ya 17 na 18 Werurwe 2026 yagaragaje ahantu hatandatu hagombaga kandi gukorerwa ibikorwa byo gusenya FDLR, harimo hatanu muri Kivu y'Amajyaruguru na hamwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bice byiswe NAI cyangwa se Named Areas of Interest. NAI ya mbere n'iya kabiri zari muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri Pinga, Mpeti, Rukweti, naho na ya gatatu ikaba muri misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyaruguru ariko itarimo Minembwe. Amatariki y'ingenzi nayo kandi agaragazwa na raporo. Tariki ya 31 Werurwe 2026 ingabo za RDC zagombaga kandi gutangira ibikorwa byo kurwanya FDLR muri NAI ya mbere mu bice bya Pinga, Rukweti. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira byiza. Turaza gusubira mu makuru masaha